Can we apply now the truth from the Bible, the word predication, to attribute or to ascribe in the saints as being introduced by our brothers, Catholics, but they would distribute this truth. What is this truth? Mayroon sila nga unsang gihimo sa pagkatao ni Kristo, i-ascribe, i-predicate, i-attribute sa iyang divine person. Kung nato namin sayon, nga kung unsang nitabuos pagkatao ni Kristo, ipahid, ipaangkot, ipahamtang sa iyang divine person. Kaya si Kristo siya pagkatao namatay, ipahamtang na sa divine person. Nga ang divine person namatay. Ipahamtang na, ipahid na, nga ang divine person namatay. So mo nang nga principle of predication. Yan lang na o idiomatic expression of the church or the theology that God died. So one of the Catholic faith defenders attendants last Saturday asked me, so, do you accept the church parlance or the church language, church statement that God died in the idiomatic expression? Do you accept that? Nako. The answer is yes, but I will explain. Because the principle of intellectual person, when you are asked, you will really yes, but I will give my reason. You will say also no, I will give my reason. So no reason at all. Do not give reason. Bukan utana ko niya, do you know what is the meaning of idiom? Nganong imong gumpang kunon na yun? Walay kitarungan. Ibaw ka mo sa ikulugas idiom. Yan mo ito isulti pero dili tukma. Ang idiom is a word or expression whose meaning is distinct from the ordinary meaning. Gusto ng idiom? Usa ka pamahayag nga iyang kahulugan lahi sa atong nahibawan. Lahi sa naandan nga meaning o kahulugan sa mong pulong. Muna nga nag-idiom. Palitan mo yung taron. Para manig kumidya ng istorya pa. Pero pakalat naman eh. Hindi ko ng barbero sa Amerikano, kay Mikom niya Amerikano. After I cut your head, please eat my house, ha? Sa ito pag-ato ng literalon, human ako, putol si mga kana akong balay. Pero dili na mo yung meaning in idiomatic expression. Human akong tupin mo, mga ontas balay. That is the meaning of that idiomatic expression. After I cut your head, eat my house, ha? Oh, yung gabihan, no? Putlan ta sa kanya, pagkanon kita sa balay. Ayaw nagsabta na literal. That is idiomatic expression. Busa pagingon nga, ang kamatayon ni Kristo, siyang pagkatao, gipahid, gibutang, gipahamtang sa divine person. Ang pangutana, namatay bang divine person? Kaya gipahiran man nga namatay. Oh.